ntabwo uri kunyumva. Ese urambaza iki? Bogisanye nziza hariya ngiye koga Boxa n'ubundi nari mbaye nyitije kugira ngo ntabunuze. Naho ubundi rwose ufite amakariso menshi genda wambara amakariso ndaruzuye afite ari menshi. WhatsApp usigaye wambarana na mushiki wawe twenda twibye. Urumva hari ibirenze koko reka n'ubundi nta myaka ijana. Ako WhatsApp uzagikuramo bakayishyiremo. Indaya mbaya. N'ubwo umwana mutazanenda. Usubwo urumva twagutera inda gute kandi dufitanye isano. Naho ubundi yaba ari ibyinda banarayiguteye kera pe. Ubusenge nawe ko buri joro turara tubikora. Ngo nari nagutera inda ko. Iyi ni itisikari dukoresha zindi. Papa urantegera agakingirizo ngaho uzamo tugitangira. Kombe urya. Utaba kusiga ndongora umukobwa. Nisaba ko ndongora mama wanjye kandi ari nanjye dufitanye isano. Ako ubundi papa ngiye rwose kamubwiza ubuzi. Jewe mbona baraje hano ukadupfunyikira. Ubu iki gikorwa gifite urutwaje ngo ni inkongoro ya dede ubu n'igishiki cyane. Akura nta kintu mubona mwe. Rwose papa noneho ndareba n'ibisatsi wagira ngo ni inzonyo za Yuda. Papa jewe reka mubwize ukuri pe. Jewe mbona uyu atari umukobwa wawe. Jewe mbona ari ikiraya mwahuye mumaze guhura. Ikiraya ubu urayagukishyura urangije uratitoragura atizana mu rugo ngo uri mushiki wawe. Papa jewe rwose umva mubwire. Jewe ntabwo nabyemera ntabwo yari mushiki wanjye. Iki gikobwa kimeze gutya. Ako mwana uzi kuvuza ukuri. Ubundi wa mugabo icyana cy'imyaka 20 cy'igikobwa wagiye guturuka tuzanira. Ubundi imbere y'uko avuka umwana n'igihe yavukiye wabaga. Kuki utatuzanira uwo mwana? Njye nibyo niyo mpamvu navuze ko ni cyangwa bibi. Ni ikiraya kandi papa we ni ikiraya. Ikiraya. Ubundi urukobwa rw'imyaka cyangwa ni ururaya watuzaniye mu nzu ngo umwana wabya ubundi nyina bari kuki nyina ataza hano. Umwana w'umusore ubasha kubika amabanga y'ababyeyi. Mama urazi njye yaba ntari akabati. Nuko nta kabati kandi mwese mbabikira amabanga yaba ntari akabati. Nakabaye kuba naravuze ko ejo wazanye n'agasore. Utagira ikintu uvuga wa mwana utagira ikintu. Utagira ikintu uvuga. Abameze kwivugireza. Vayo kugenda. Asti ishira hano. Mbere mubwira ati urabona icyane kimaze kutuvumbura sibyo? Narabukirwa igende. Wacana. Ni ibiki urambaza iki? Ako barasa. None isuragira nge. Ushaka kuneza so. None kuko nabazindukiye uyu munsi murambona. Ibiki mbwira ejo nzagura igiceri ujya kudodesha ya box yawe yacitse ntuzongere kwambara ya mushiki wawe. Umva rwose mama nimba ari ibyo ahubwo ndabivugira icyarimwe ndabivugira rimwe. Sawa none reka mubwire nzaduha amafaranga ejo ujya kugura ishyashya. Nta mafaranga ufite gusa ibyo ni ibiki? Umva narebe ngiye gufata igitenge cy'umugore wawe kimwe. Madamu yatwica neza. Use ni ibiki? Ibanga ryanjye uzaririnde uzamve rwose mama njyewe genda unkorere umuti nshatira icyo cyaha njyewe rwose ibanga nzatangira vuga gake gusa ubwo nshaka unagesha nabi ariko uzamvamo. Urajyanye n'igitenge cyanjye umugabo uvuga ntabwo ari so.